Evo, drugarice su same ušle u autobus i one su samostalne i njima ne trebaju roditelji jer su samostalne i one idu na fakultet i vraćaju se sa fakulteta i nije šteta. Nije šteta. Evo, drugarica je tu i ona ide na fakultet i vraća se. Kako ti je bilo na faksu? Dobro, a? Nije ti lako, ali... I ti daješ samo doprinos. Bolje ići na fakultet nego ići na ulicu i u loše društvo da se čovjek druži sa lošim društvom. Znači, narkomanija je bolest civilizacije i alkoholizam. Morate da se volite. Voli se, ženo? Evo, ova drugarica je na mobilnom. Koka ti kosa? Koka ti kosa? Koka ti kosa? Imaš lepu jako, ženo. Crvena je, brale. Crvena radost, brale. Nikom nije omalovažen. Naprotiv, on je... Zdravo, drugarice. Kako vi živite ovako u ovom vremenu? Jeste zadovoljni? Kad mi imamo u društvu... Da li, koliko ljudi, koliko drugarica imate vi ovako u školi? Dosta. Pun? Više, a? Kakvi su oni prema vama? Su dobri? Dobro. Evo, drugarica je tu i ona je išla u školu i vratila se sa fakulteta.